أخي الكريم، ما وصل إليه العالم الإسلامي الآن هو نتيجة يعني أخطاء أو تراكمات أو أمراض كثيرة عبر يعني عقود طويلة انتهت بالأمة إلى ما انتهت إليه، لكن ربما يكون لخصها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. Üstad, İslam aleminin içerisinde bulunduğu durumun çok uzun zamandan beri oluşan bir takım hataların birçok sebebinin olduğunu, fakat özet olarak İslam aleminin içerisinde bulunduğu sebebin şu hadisle izah edilebileceğini ifade ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Üstad'ın okumuş olduğu hadiste, diğer ümmetler aç kurtların sofraya üşüştükleri gibi sizin üzerlerinize üşüşecekler. Bunun sebebi sorulunca, ey Allah'ın Resulü, biz az mı olacağız da diğer düşmanlar üzerimize üşüşecekler diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hayır, belki siz çok olacaksınız fakat siz sele kapılan çerçöp kadar hafif kalacaksınız buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sebebi sorulduğunda ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Allah düşmanın kalbinden sizin korkunuzu çıkaracak. Düşmanın kalbinden sizin korkunuzu çıkarır. Sebebine gelince sizin kalbinize dünya sevgisi ve ölüm korkusu koyacak. Yani siz dünyaya bağlanacak, ölümden de hoşlanmayacaksınız. Böyle olduğunuzda diğer ümmetler sizin üzerlerinize üşüşecekler. İşte Üstad, ümmetin içerisinde bulunduğu durumu bu hadisle izah ediyor, özetliyor. يعني هو الواجب كثير وكبير. يبدأ هذا الواجب بتوعية الشعوب الإسلامية أولا بحقيقة الواقع الذي نعيش، وأن أعداءنا تآمروا على هذه الأمة بدءا من إسقاط الخلافة العثمانية. Tıpkı sorunun oluşmasında birçok faktör olduğu gibi bu sorundan çıkış yolunda birden fazla, birçok yapılması gereken birçok şey olduğu, fakat bunların esaslıcası ve başlıcası İslam ümmeti şunu bilmeli: tekrar o yıkılan İslam hilafetinin iadesi için çalışılmalı ve çaba harcanmalı. ثم يعني سلطوا على هذه الأمة وعلى هذه الشعوب أنظمة وحكام ظلمة جاءوا بهم بعد أن احتلوا بلادنا ثم سحبوا جيوشهم وتركوا هذه الأنظمة الظالمة لتمزق هذه الأمة وتستعبد هذه الشعوب وتستبد بها. Çünkü hilafet kaldırıldıktan sonra bir takım zalim yöneticileri bu halkların başına musallat ettiler. Ta ki bu halkları, yani ümmeti birbirinden bölüp parçalasınlar diye. أن نربي هذه الشعوب وأن نعيدها إلى دينها، نعيدها إلى إيمانها، ثم بعد ذلك أن نعيدها إلى مبدأ الاستعداد للتضحية في سبيل إعادة هذا الدين وفي سبيل التخلص من هؤلاء الظلمة. Müslümanlar arasında hilafetin iadesi fikrini yaydıktan sonra insanları bu yönde eğitmeye, Rabbani bir eğitim, bir terbiye vermek için bu fikri yaymalı ve bu insanları bu şuurla şuurlandırmalıyız, Müslümanları. لم يحققوا هذه الشروط ولا هذه المقومات. الخلافة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم إنما تقوم على الشورى وتقدم الرحمة للناس. هذه الخلافة لم تقم على الشورى ولم تقدم الرحمة للناس. Özellikle bu hilafeti iddia edenlerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelemiş olduğu bir hilafet olmadığını biliyoruz. Çünkü bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelemiş olduğu hilafet gibi şuraya dayalı bir hilafet değildir ve insanlara rahmet sunması gereken bir hilafettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği. Fakat bunların insanlara bunu da sunmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu kastedilen ve ümmeti tekrar kurtaracak olan o Efendimiz'in müjdelemiş olduğu hilafet değildir. والشورى أيضا إنما تكون من أهل العلم وأهل الفضل والمكانة في الأمة. هؤلاء لم يفعلوا ذلك، لم يرجعوا لا إلى علماء الأمة ولا إلى أهل الفضل والمكانة فيها. Şurayı oluşturacak olan alimlerin, yani halifeliği oluşturacak olan şuranın alimlerden, köklü ilim sahibi olan kimselerden oluşması gerekiyor.
Burada bir şura olmadığı gibi alimlerin, gerçek manada alimlerin fikirlerine de başvurulmadığını görmekteyiz. وهذه الدولة في حقيقتها وهذه الخلافة المزعومة ليست خلافة إنما هي صورة من صور ولايات الغلبة التي قامت على القهر والقوة. هذه مرحلة تاريخية مضت لا يمكن أن تعود الأمة إليها أو تقبل بها وقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بخلافة الراشدة. Bu şu anda yaşadığımız aslında bir hilafet değildir. Bir zorba yönetim şeklidir. Tarihte de bunun benzerleri yaşanmıştır. Fakat ümmet tekrar o tarihe dönmeyecektir Allah'ın izniyle. هي العودة الحميدة الرشيدة المجيدة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لأنه لا نصر ولا فلاح ولا عزة ولا نجاح ولا توفيق ولا صلاح إلا بالعودة إلى المنهج الرباني الخالد كتاب وسنة ولكن بفهم العلماء الثقات إلى إثبات الراسخين. هذا هو الأمر الأول. İlk olarak bu Müslüman ümmete nasihatin bir an önce Allah ve Resulü'nün bize öngörmüş olduğu hayat şekline, yani Kur'an ve sünnete dönmeli. Kur'an ve sünneti bize anlatacak ilim sahibi insanların etrafında birleşmeli. Bu birinci husus. الأمر الثاني اجتماع الشمل ووحدة الكلمة لأن الأمة الممزقة لا يمكن أن يكون لها حضور في هذا العالم الذي تتقاسمه الأهواء وتتنازعه المصالح. فوحدة الشمل واجتماع الكلمة إنما هو من أعظم أسباب النصر. والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ويقول سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. İkinci olarak ümmeti birlik olmaya davet ediyorum. Zira bölük bölçük bir ümmet düşmanla mücadele edemez. Ve nitekim Allah Celle Celaluhu da Kur'an-ı Kerim'de tenazua, yani ihtilafat düşmememizi emretmekte. Başka bir ayette ise Allah yolunda saf tutarak hep birlikte mücadele etmemizi emretmekte. Dolayısıyla ümmet gücünü birleştirmeli. İkinci nasihatim de bu. وينبغي لهذه الأمة في كافة أمصارها وأقطارها وعلى اختلاف ألسنتها وألوانها ولغاتها أن تستشعر عظمة الرسالة الربانية التي تحملها، وهو أنها تحمل أعظم رسالة في هذا الوجود وأعظم رسالة في هذا الكون، وهي رسالة الإسلام الخالدة الخاتمة الغراء، وأنه بهذه الرسالة الخاتمة الغراء العظيمة تستحق أن تكون في مقام القيادة والريادة بين أمم الأرض بل وقائدة لأمم الأرض. Ümmet şu bilince sahip olmalı. Yani Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu misyonun ve mesajın farkında olmalı. Bu mesaj ki insanlığa öncülük yaptıracak, insanlığa, Müslümanları, ümmeti insanlığa öncü yapacak olan bir mesajdır. Ümmet bu şuurda ve bilinçte olursa eğer Allah'ın izniyle yine insanlığa öncülük yapacaktır. ثم بعد ذلك ينبغي أن تستنفر في هذه الأمة كل طاقة مهما كانت هذه الطاقة صغيرة أو كبيرة في كل الميادين وفي كل المجالات، وأن تكون هذه الطاقات ضمن منظومة واحدة موجهة لخدمة الهدف الأساس والرئيس. Bu ümmetin bütün çabaları, büyük küçük bütün çabaları bir alanda toplanmalı, bir şemsiye altında toplanmalı. Ta ki bundan büyük bir güç çıkar ve bununla da büyük hedefe doğru yol alınsın. إن كل ما يجري في العالم الإسلامي اليوم من ثورات ما يسمى الربيع العربي إنما هو بشارة وإرهاص عظيم بعودة هذه الأمة إن شاء الله تعالى إلى دورها القيادي والريادي والسيادي في هذا العالم بمنهج الإسلام دين الرحمة والخير والعدل والكرامة والعزة. Arap Baharı olarak da adlandırdığımız bu kıyam, bu mücadele Allah'ın izniyle ümmetin tekrar dünya yönetiminde, tekrar dünyaya öncü olacağının bir göstergesi ve müjdesidir Allah'ın izniyle.